waaqeffannaa ምንድን ነው? ደብረ ዘይት ወንዝ አለ በሱ የሚያምኑ Ololli amantaa waaqeffannaa irratti oofamaa jiru haa dhaabatu. በዋቄፋና ሀይማኖት ላይ የሚደረገው ማንኛውም ፕሮፖጋንዳ ይቁም። ይኸውልሽ እህቴ አንቺ ሊገልሽ ወጣ ከደብረ ዘይት የሚባል ሀገር ታውቃላችሁ? በምን ነው የምታውቁት? ባለቤት ይሄዳል። ባለቤትሽ ይሄዳል? የት? እዛ ኢሬቻ ምናምን ይሄዳል አልፎ አልፎ። ኢሬቻ አባትዬ የወዳጅ ህይወቴ ባንተች እኔ ምን ከዛ ከምንድን ያልኩት ደብረ ዘይት ብዬ ከዛ ምንድን ያልኩት ኮራም ይወጣ ነው አይደል? ሚነሳ ባለቤትሽ ይሄዳል እዛ ምንድን ሊዝናና ነው ዳር ላይ ነው ወይስ ውስኪ ነገር ሊጠጣ? ኢሬቻ ይሄዳል በቃ። ኢሬቻ ምንድን ነው? ያ እንግዲህ እኔ እሱን ካገባሁት በኋላ ነው ያንን የሱን ተመከተል የጀመርኩት። ዋቄፈታ ሃይማኖቱ ምንድን ነው? ዋቄፈታ ምንድን ነው? ደብረ ዘይት ወንዝ አለ በሱ የሚያምኑ ሰዎች ማለት ነው። ለካ ተሳስቻለሁ። አባትዬ ዋቄፋና እንደ ማንኛውም ሃይማኖት ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው። ከሌሎች ሃይማኖቶች ልዩ የሚያደርገው ነገር ቢኖር እስልምና ውስጥ የአረብ ቋንቋና ባህል እንዳለ፣ በክርስትናም ደግሞ የይሁዳ ቋንቋና ባህል እንዳለ ሁሉ በዋቄፋና ሃይማኖት ውስጥ የኦሮምኛ ቋንቋና ባህል አለ። የኦሮሞ ቋንቋና ባህል ደግሞ ሰይጣን አይደለም። ማንኛውም ሰው በፈለገ ሃይማኖት ማመን ዲሞክራሲያዊ መብቱ ነው። የሌሎችን ሃይማኖት ስም እየጠሩ ማንቋሸሽ ወንጀል ነው። አንተ የራስን ሃይማኖት እንድትወድና እንድታከብር ሁሉ ሰውም የራሱን ሃይማኖት ይወዳል ያከብራልም። ራሱን በማስደግ በሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ጣት መቀሰር ችግር የሚያመጣ ነገር ስለሆነ እንከባበር። ይሄንንም በኦሮምኛ ተርጉሜ እናገራለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። ተገባይ ጎንበስ ገና ብሎ ያበላ ያጠጣል ያለውን አካፍሎ ወርቅ ያበደረ ተተር መከፈሉ ደጉ ያገሬ ሰው ምንድነው በደሉ? አሃ ምንድነው በደሉ? አሃ ምንድነው በደሉ? አሃ ምንድነው በደሉ? አሃ ምንድነው በደሉ? waaqeffannaan akkuma amantaalee biraa amantaa of danda'edha. Amantaa waaqeffannaa amantaalee biraa irraa wanti adda isa taasisaa akkuma amantaa islaamaa keessa afaan arabaatii fi aadaan arabaa jiru, akkuma amantaa kiristaanaa keessa afaanii fi aadaa yahudaa jirutti waaqeffannaa keessatti aadaa fi afaan oromootti jira. Aadaa fi afaan oromoo ammoo seexanaamuti. Namni kamiyyuu amantaa barbaadetti amanuu mirga dimokiraasiiti. Dimokiraasiin garuu kan jiruu fi kan hojjetu hanga nama hin tuqin qofatti. Amantaalee namoota biraa waamaa maqaa xureessuu yakka. Akkuma ati amantaa keeti jaalattuuf kabajju, namni biraallee amantaa mataa isaa ni jaalataa, ni hordofaa, ni kabajallee. Kaafii qulqulleessanii amantaa namaatti quba qabuun rakkoo fida waan ta'eef wali haa kabanyuuti. Yoo wal kabanye gaarii ta'a. ከዛ ከምንድን ያልኩት ደብረ ዘይት ብዬ ከዛ ምንድን ያልኩት ፓስተሪቻ ደብረ ዘይት ጀዴ አቺ ማል ጀዴ ኮልባ ክርስቲያና ሆራ ፓስተሪቻ kan horaa dhufuu miti seexana jechuu isaati. Kolbaa kiristaanaa paastericha abbaan manaa keeti achi deema intaloo paastericha maal gochuu deema abbaan manaa kee bashannanuuf cinaa deema moo wiskii wareega intala irreechuma deema inni paastericha irreechi maali intala seequu sodaa seeqatte jechuun ani erga isa heerumee duuba waa isaa kana hordofuu jalqabe. ሃይማኖቱ ምንድነው? ዋቄፈታ ምንድነው?
ደብረ ዘይት ወንዝ አለ በሱ የሚያምኑ ሰዎች ማለት ነው ለካ ተሳስቻለሁ አባትዬ Paastericha inni amantaan isaa maali? Intala waaqeffataa. Paastericha waaqeffataa jechuun maali? Intalaa fi kolbaan kiristaanaa yookiin ummati callisane calleessa. Paastericha waaqeffataa jechuun Dabra Zayit laga jira kan laga sanitti amanan jechuudha.